Muy buenos días, Oyaquicuna, Panaicuna, Alinjamuquicachun, Keimiki, programa radial. Katikistakuna Rimaini. No kay ko kache kamushay ko nya kay ko na panay ko na Dios ninis pasementa parikushpay ko. Dios yu pechana tay ko ipikushpay ko nyan chay kamushay ko imina nyang hay kay na nyang kay panay hinagaten ka ke programa radial nya pakman pornam pa kamakninchis Dios manta manyay ksun chirey ko llapa chalanch kenatan sunchis. Kollanan Dios yayam, Dios churi, Dios Espíritu Santo sotempe hinata kachun Jesús. Dios ley que un chope que programa radial catequista con la remeña no pavan por nampach anche kamueco samincha mueco son coico tu enicota hasta war imageik ajemas pues campa moneni que pagina cachun yei ko hanak pachapika sotiki pechasa cachun kapag kaya no kay kumangha mucho moneni que ruasa cachun imena hanak pachapipis hindiata kay pachapipas Sabab unjay tantay ko ta kunang kuway ko, huchay ko tari pampachaway ko. Imayna no kay kupas no kay kumang huchay kunata pampachay ko hina. Amatah kachirway ko chuwata kay mo hormanay kupak. Yalinak to ko'y manaling manta kaspichiway ko hinatah kachung. Mucha cosa que María Dios pagracia un tasrankenkin, apunjes Dios kanwar mi kunamanta kulanang mi kenki, wixte kimanta pakaremo Jesús obakiri kulanan takme. A Santa María Dios pamamang, no kay huchsa pa kunapach manya puay ko, kunang wanyuy ko pachapipas hinatah kachung. Gloria a ella pachori pach Espíritu Santo pach pishkachung. Imayna nyaw pachkargan kunampas winyeps manap uchukay niyok pachakamapas hinatah kachung. Kollanan Dios yaya, Dios churi, Dios Espíritu Santo, sotempe, hinatah kachung Jesús. Hinakatang ay ko na panay ko na hukutimantawan na paikuñi ko ta chasiko ko no kay ko ka wakmantanyan ko ta ramusheko, vuelta ramusheko, que programa radial catequista ko na remaining con amponcha ta recunches a los 2 días del mes de agosto 2006 nuestra pinta ay ko na panay ko na paikuñi ko to ko son ko Napaikamos en kichis Padre Bernardino, Hinaliatak Toki son Kuya, Anyanchamakichis, Pikunach, Maikunach, ki programata, Chashkiguingichis, Wasekichis, Mai comunidad kuna paracha, Mai Yachta kuna paracha, Tarikushenkichis, Napaikuni, ki toda manda oraspe, Wabakonata, Waina Sepashkunata, Abol Chakunata, Kan Kunapa, Napaikuniko, Alin Hamuki Kachu, muy buenos días, Waiki Panay que programa radial catequista con Remeini, Callariña Poririta. En la Catenca, Waiki, Alin Hamuki Kambak Piscachu, Napaikunigita, Al Parichi Liping Radio, Uermos Kunapa. Gracias, Padre Bernardino, Genacatenca, Taitanjisman Cachon, gracias, Añenche, Conapunche, Día del Señor, Domingo Punche, Agosto, Guaira, Quilla Piña Caracuchan, Seco, Conapanay, Conamonaita, Porironsky. Watapi imayan ruasqanskash hayk'allan ruasqanskash chankonoña qhawarikunanchisña qhipanchista ñawpaqanchis ratuchalla killakunapas tukuyaramashani chayqa waykunapanaykunan sumaqllata punin taytanchispa semintapi chashkiykusunchis nuqaykupas Dios taytanchispa seminta apaykuspa wasikichisman sunquchaykichispa chayramaykuchayqa uyariyku waykunapanaykunan. Alguien me escribe Valentín, hasta Augusto que la piña era que ya no encontraba, che mañana che camons con cometa tempo más, no me voy con cometa torrete, ya no hecho, no para cometa tapswash, bola chegram ganch con tablet celular peliat chao peliat ne che bola changa cometa tapesina gastan rico ya con panay con na pek shopone no igo che camiko na pek sunji hato michninchis que arquidios del Cusco Monseñor Richard Daniel Geniata Lizardo Estrada che manda decanos párrocos vicarios piconach meconach umalishenguich pastoralmente a nuestros hermanos catequistas paikno tutap unchop yang apagam shanko radio con chao penta predicación pa chao penta takishpat imi mga torash para rico ay ko na panay ko na kang ko na ba pes na pay kunyi ko kimo na puncho pay hinlet na pay sunjis internet impecable ay internet impecable kali ki paway yan chara mo asiki ma enashman na mo ka chanjo pwede ko na pa paway yan loxtimum hinlet na pay sunjis Liping radios emisoras radio con chopinta radio
Urubamba La Salle, Radio La Salle Quebrada Onda, Radio Virgen del Carmen Paucara, Radio San Cristóbal, Radio Poder Huayna Quispicanchi, Hinayata Radio Señor de Huanca San Salvador. Hinayata Napaixonch Radio Ampareis, Radio Municipal Colquepata, Radio Municipal Casca, Radio Awasangate Ocongate Tinque, Radio Municipal Paucartambo, Radio Limón Coazapuno, Radio Santa Lucía de Huancarani, Radio Municipal Echarati. A ver, diferentes decanaturas y parroquias a nivel general en decanatura Acomayo, Quispicanchi, Paruro, Paucartambo, Urubamba. Calca piconan decanatura calca cursupika ella se moneita paiguna por yamsako kai koyalakta beno kai gopsta rikshay kuchek na paikachon sagrario anta quebrada onda San Jerónimo paikuna pa tukuy sonqimana paikamiko. Napay pano panay chay kamushay ko que programa radial katikista ko na remain chirong weron paris chay ko pano no yukar chay kamushay ko kay Valentín kay Augusto Quillape ima fiestas patronales que hayan ima ilakta ko na pitah que hayan chengicho. Ari padre siempre más hatunga que Quillape Augusto Quillape 15 de agosto de calcallachta, pero ashwampas kashamponia hojlar alguna vez padre. Ima calcallachta ima mantanchis pistame. Virgen asunta que payari que hanach pacham wichere buscando yarinches, chelan kainin palan padre que William Sharankum, to suyushanku insaye sharanku nyam padre, chek insaye shanku nya calcallachta bes monaita konan konak chekan ni sharanku. Ima tamana paiguna yachanguch ni siquiera ima pastos tango nesfa kawasharanku chek achna bundak kashan padre. Cosa con panay con ari nyatach kam janchina mantanchis Virgen Asunta remaremos un check pa programa con naman kay imanakting menenchis Virgen Asunta nespa ari hoek panay con awaking hoek pananch con chaki kuchida important mana iniwanya cho inakateng kari con panay con kip uncho pi no kay kups kus kapon chekam sheko apure kay panay tereñang. Ora pues apretanya jalleram sin que man Dios y pecha no vas a tapar ne que apanta terne que alentap acharu kuspa que Valentín emena matrimonio mam que ima hatun fiesta mam teren que alentap acharu anchna da que Valentín persona que terne que Dios y pecha na was marchet wishvilenya terasha khilian mana bañar kuspa no en que mam bache que eso que le importa no ay lo que importa es mi corazón pero que panay uno kahtan machikona chica marik además Dios y pechando wastreshenke entonces siempre es bueno tu presencia hina kahtan rico ikona bana ikona kimna uncho pe no kaiko preseki nyanche kami kunya o Valentín Konam punche imamanta hik amandare maremos unches. Konam punche monaita taita just semin re kay rich anach simi kunawan hinayata khwa kona panay kona uyeriamos un evangelio Mateo ta konan nyawinchen ya pankay watante wa kona panay chibia konan uyeriamos un monaita taita srike iskichal walamanta hinayata khrik pisqat anta lamanta ashka manak to kuyachin grek anchimant uyeriamos un Padre Bernardino hinayata khrik konan killa remasharan srik August killamanta manach August killabak kometa konarek falachi kunyacha escola kunap colegio kunap nya phala chango nya kanyarik chay kunap skashayam Arriba que cuando te con añata chakikilla weira killa wakin wa panansh kunakan pago a la tierra nas khatashas waranga ko chimantap shayqi Valentín remaremos uncha parlaremos uncha alin shiro alin shikasha ichamanachos imanaqteme wakin wa pananshkuna wasenkupe morachenko que misturashkunawan q'illut ikawan morachenko chimantat dashpachukunata agllashanko
imi manata waykuna panaykuna ruan corona masinchikuna nilyankut ambas wich'ukuynkichki agosto killapiqa tierra shina kawsashan nishpashun unchakuna tierra wañunchik mananta waykuna panaykuna anchunachakuna rimaykuna kaqtin hinas waykuna panaykuna nuqaykuqa huk disipechanta taytawanchik churayra kamsaqku china qhipanmanta rimarimsaqku que despacho aklanakunamanta allinchus manachus imatas noqanchik como cristiano ruwarinanchik parlarinanchik hinakatanga waykuna panaykuna kaypiña kay disipechanata kay qankunapaqña llapa llakichishispaq muyuramushanña ministerio de alabanza allinñan qankunapaqña waykuna panaykuna. Kaya katangay ko ay ko na kuna no kay ko como de costumbre che kam shay kunya persona que may pitch tarika pa yung chika manyam itap para saltas para pala para che kam shay ko ay panay imi na lyancho ay king ay panay kunak cher radio ngot hap irach kung ay punyoros ka nang nispada amang ay panay nishuponyo keng kitcho asyam sto talemandar remos pa ducha mahay kuros ba banyar kaming kechi mandat alienta limpiro ay kurunki hinagakta ta cambiar kus pa pawela disi pechano asman katiren ki chitak tarde letan muri so in kecha kang tarde ta chawa sa kaway kay panay hinakanang rigo ay gana panay ko na kay agosto kilan sa katanyata kalarin kanyon jay punchok nam punchok tarde kunchik niya a los 2 días del mes de agosto nuestra piña caen llega waking wa expananchikunaka waking institución nuestra kunaka que despacho nuestra tata hayawarishanko waiki valentine ricorengich persona que manachu yachengich y me llaman tapes manachu willari wakengi como ari despacho ta siempre unichemando bacha una recurando padre ruaj coperma entender chkan konangonaña aso entendene porque familiar ko na pone siempre posabaj despacho te pagamos onches nespa se akhnata naman kawacha pero aros pahnata churara moskai ko ya está no anchinata
Entonces hinaet hoqkutapas pampat uquruspañat pampaman enterrarunku despachota anchkunata rikuran padre chanan kunan que agosto killapi ruanku akin hermanoskuna wayqinskuna pero ashwanpas tapuykusunmanchi ruwasqanchis kashan allinchu iminan kashanpas que cristiano puriyninchikpi padre. Arriba aquí cuando pone con la iglesia siempre documento con otro orqorimo documento que eran la boda tu sí nes caché documento petah nawanch y meta hay que todavía Valentín que pacha al pataka no canch cuida nanchise y mereiko con amponcha con arixkanch hena mana conciencia cancho Joaquín Guay panas por content canapon ko rupechan ko chimantapsh opatapash hichar parin comunta chimanta tajamor que calentamiento global nashpa arriba y con apanay con no canchki causa nishpe manasha ofrenda ten hayawas un mancho y mareiko y panay ofrenda takas simplemente Dios lianchima hayawarinch mana alpaca Dios cho Asham alpaca y con apanay con Mihuita kuanch alpaca wayaqi panay imatawan no kanch pang ari alpa ampas kanchis ari wayaqi panay ki alpa pachape no kanch tianchis tianchis ponet xeqa wayaqi panay qawarinancha hojaton kosikiwan responsabilidad nesqawan wayaqi panay muchas veces despachota aglashpa a ver persona que estaban mariki ima copa con namsh wenaram shengri ko henri panay a ver chi botella taño wenaram plástico tanje hey kawatatara duranga alpa manto kunamba no entonces hay persona que mana que despacho hay ahora sai que ajam shek alpata khawarishench ajam shek panay sechos no kanch que alpa causan shinjestan alienta khawarita manda soncheqa kachunga que toma de conciencia no es genacho manacho y Valentín. Anchana ponen padre ashwamps más mejor chakamaniki no gans nincharik kay pachamama just monakunchnes ari monakunan spondahan monakus paqamana chikana son mancho monakus paqamana charik changa son mancho que basura kunatapas qopakunatapas limpiata charik nason manik chaqa monay chakanam pchaq monakunchnek chi monakus qans pas wayquna panaykuna mas taq añenjanancia gracias porque kay pachaman hinayataq kay taytanchaspa kamas kamaran riki pay no kanchaspa riki hoqnipiqa kay pachaqa manaya nisqan padres nisqan hinapas kay pay pachallapunich qwanchas hoq Dios hinacho mijikuntapas ashwanpas taytancia kamarin riki entonces wayqkunapanayku pitataq añanchananchis taytancista gracias ninanchis ki sumaq tiyakusqanchis pampa pachamantaq entonces anchina kachun wayqkunapanaykuna que iñininchaspi. Muy bien, oye, que para que naga tangjet persona que ya que es que ya ay manan da special da pishkanara muj nas chi mandat ijaka opa con huich umja plastic not pa chakra patak na manjo huchram jo mana con hinchkan manjo. Muy bien, oye, Valentín, despacementa cha khabares son con ema evangelio tan khabaremoso, chi manjina remaremoso y mataik amandan que evangelio wider shawen shitam. Kunan puncha antaikson sobre kuna panaikuna evangelio Mateo capítulo 14 versículo 13 hasta 21 kamarik. Kashan Mateo capítulo 14 versículo 13 hasta 21. Chemi ñawinchayamos unjes. Kaimi San Mateo pa qelqasqan evangelio willarikuy. Campa gloria kachum taytallay. Jesús mi bautiza Juanpa wañusqanta yachaspa. Chaymanta botipi sapallan ch'inñiqman ripurqan. Runakunataq chayta yachaspa llaqtakunamanta paypa qhipanta chakipi rirqanku. Jesús taq botemanta lluqsishaspa sinchi achka runata rikurqan. Hinaspan paykunata kuyapayarqan. Unqusqa runakunatapas qhaliyachirqan. Ch'isyaykushaqtintaq yachachisqankunaqa Jesusta asuykuspa nirqanku. Kayqa ch'inñiqman ch'isyaykushanñataqma. Chayrayku runakunata kacharparipuy llaqtakunaman rispa mikhuyta rantikamunankupaq nispa. Hinan Jesusqa paykunata nirqan.
manan ripunkumanchu paykunamanqa qankuna mikhuychis nispa. Chaymi paykunaqa nirqanku kaypiqa pisqa t'antallayku ishkay challwallaykupiwanmi kashan nispa. Jesustaq nirqan chaykunata apamuychis nispa. Hinaspan runakunata q'achu patapi tiyaykunankupaq kamachirqan. Pisqa t'antata ishkay challwatawan hapiykuspataq hanaq pachata qhawarispa graciasta qurqan. Hinaspan t'antakunata phasmispa yachachisqankunaman qurqan runakunaman rakimunankupaq. Hinan llapanku saksaykurqanku puchuq t'anta p'akitataq uqarirqanku chunka ishkayniyuq kanasta hunt'ata. Mikhuqkunataq pisqa waranqa qharikuna karqan, warmikunawan wawakunawanqa manan yupasqachu karqan. Kaymi taytanchispa rimarisqan simi qampaq gloria kachun taytallay. Chayqa waykuna panaykuna munayta ñawinchayamunchis. Cosa hinakasangrigo kuna panay kuna Dios pasimin siempre no kanchimanche kamumpone waking wayak pananchikuna chamaki uyarimunku waking wayak pananchikuna ka distresa pascha imanishpan ikanishpan wayqi panay kunampuncho Dios pasimin Evangelio San Mateo capítulo 14 versículos 13 al 21 willarishawanch hinashaqay puncho kuna Jesús Juan Bautista wañapusqanta yachashpa ch'igniqman karuman terapusharqa chayta sharruna masinchikuna yachashpanku apanta chakipterasqanku hinashpa Jesusta ganawshqankuraqsay kaykuna panaykuna qawarasqanchikman hina wayqi panayqa kay p'unchawkuna ashka Jesusta qatikurqanku wakinqa por curiosidad pashayki wayqi Valentin qatikurqanku wakinqa por conveniencia imaraykuchus malkasharqanku such'u unquyniyuq imaymana unquyniyuqkunaqa kasharanku paykunapish qatikullarqankutaq qhal'iyta munashpa wakinqa wayqi Valentin yaqsuna qatikurqanku mikhunaraykulla kunan qhawarisqayman hina bautismo kan misapiqa pishichay runa kan mikhunaratuta ichaqa ashka ikuramunku igual matrimonio pipash misapaqqa pisichalla runarin may pachach mikhuna charamuchqa may mandarascha wach'aramurunapish yaqasuna qaytimupish mikhunarayku runakuna qatikachakuman karan hinashpariki wayaqi Valentin ch'inaqpisha kasharqanku ñash tardiamsharqan chay imanashpan Jesús nirqan wayaqi Valentin ari apostolinkuna achuyun hinaspanin llama ch'isiyarushaño phaway kacharipuy kay runakuna phaway rantikamuchunku was chay llaqtapi nispa ch'inaqpin kashanchis nispanin ch'inaqpin kashanchis Jesús imanaswam iminatan kunanki runakunata mihuchunchishma ripuchunku acentonash mana bashaqay p'unchawkuna restaurantelipish karanchiri ch'inaqpit karanku chay narankuta ripuchunku nishpa chay imanarqanta Jesús wayqi Valentin manan ripunkumanchu qankuna mihuchiychis nispa qankuna mihuchiychis nispa ninchan qankuna mihuchiychis nispa chay imanarqankuta apostolkunari manan nuqaykuqa kashan ishkay challwachalllaykun pisqa t'antachalllaykun kakushan nispa imapaqram alcanzam hayk'ashuntishkaman karan wayqi Valentin nishamri qharillas kasqariki pisqa waranqa nispariki 5,000 warmiwan wawakunaqa mana yupasqachu kasqaran hayk'atkam karan 15,000 haqay tiempo ashkhawaqa pashkaran 20,000 pashkankumanchik karanki ashkha runakuna kasan wayqikuna panaykuna pero ichaqa kaypiqa yuparisqanku hayk'allatam pisqa waranqallata 5,000 hinariki waykuna panaykuna kay Jesucristo apostolkunaqa narqan pisqa t'antallan ishki chawllallan kasha imapaqmi allpaman hina ashkha runapaq nishpan chaymi waykuna panaykuna ari Señor Dios
milagrota ruarqan hinashpa runakunaqa mijusqanku mijunakunataqa wiksankuta aqrashparaq t'uqachishqanku chaymantapas paykunapanaykuna mijunapish puchurusqaraq chay qhipanay siempre importante no qhipatintin kunan tiempokunaqa mijunanchikpaqa qunqapshanchik ña bendicionanchikpuni saksarito munashaq mayninkutaqa yarqaypis apantarik tiyawshaq mijursanchik entonces qhipanay mana ñuqanchik Diosninchik gracias tukuyta atinchikñachu mana tiempo kaq ñachu wiksaq qatarisqa apanta purishanchik hinakatinqa chayrayku yaqikuna panaykuna kimanay p'unchawpi ari aqay p'unchawkuna Señor Dios milagrota ruwarqan pesqawaranqa runakunapaq ari apostolkuna pesqat'anta ishki chawllallawantan ijurichimurqanku chaymantataqmi Diosninchik munayñanpiqa huk hatun kari milagro susterqa hinakatinqa wayqiypanay rikch'anachik semaña haykuraqkuna ayuqa chaypa huk Dios yupaychanta takitawaña uyarirukusunchik kankunapaqña uyarirukusunchik tukuy sunqunchikwan kaymi kay programa radial Catequistakuna Remaining.
kuchis, kay pacha kuchis, turaykuna ñañaykuna. Muy bien, aquí con la pantalla con no cansado Dios pasamento uliak España che kamusheko ari maynalan aqaynalan tarika painkichi shaqay comunidad campesina nasakunapi qi panay imataña ikataña rorshenkichi kunan uncha Dios pasimen willarimanchi imanishpa iknishpa qi uncho con Señor Jesús por sharqan hinashpam ashkaronakuna achuykamurqa yaraqaypi chawaykin wayaqpananchiknaq purikusharqanku hinashpa Señor Jesusqa bueno qhawasharan imallatzki apostol qudurwanqanash cheski apostol lansanqrik Señor Dios despedipullayña kirunakunataq ripullachunkuña wasinkuta nishpanaqtinmi qankuna mikhuychiychinash paykunaqa nisqankusha imanashpa aykananishpa manan qayuqa mikhunaykanchu ashawanpish ishki challwa challapis qat'antallahmi kashayku imapaqmi allpamanashpa hinakatanga wayqiy panay imananantaq chayrinisham ari kay p'unchawkuna qallarishanchis kay mes de agosto nisqata wakin wayqipananchikuna seguramente como de costumbre ruwaranqaku pago a la tierra nisqata ari wayqiy panay ñawpaq abuelochanchikkunamanta ruwarirqanku kay abuelokunamanta pasham que pago a la tierra nisqata y muchas veces waykin wayaqpananchikkuna como de costumbre kunan p'unchawkunapish ruwarishanku imatataq hayk'atataq nisqaman que evangeliota qhawashpanchik wayqiy panay haqay p'unchawkuna imina Señor Jesús apostolkunapish nirqan haywamaychik iman qankunaq kashanshi paykuna haywarirqanku ari wayqiy panay kunan p'unchaw nuqanchik haywarinchik Señor Diosman imatataq kallpanchista llank'ayninchista imatan personay haywarinki que esfuerzo nisqata wayqiy panay imapaq alientam quimikhuyninchikkuna producinanpaq alienta cosechata urqananchikpaq yanqawar papata llank'ay personayki hinashpa khullu papallata urquraminki chayqa rinakanki marin yanqa llank'ana kuru tukuyuq nishpapish imanashpapish ima productutaña llank'anchik chaypish wayqiykuna panaykuna nuqanchikqa ashka cosecha urqananchikpaq llank'anchik mana yanqapaqchu wayqiy panay pisllata nuqanchikpish churanchik mana ashkatapunichu pisi kallpallata pasha mañankuta kacharinchik mañankutaqa munay productukunapish cosechananchikpaq pero wayqiykuna panaykunam imatataq nuqanchik agradecinanchik kay mikhuyninchista chayrayku wayqiy Valentin Jagama warki devocionario allinñanpi nishan imanashpa cosechapi mañakunakipaq nishpa wayqiy panay ari imina haqay p'unchawkuna pisqa t'antata haywarirqanku ishki challwata haywarirqanku mana pash ashkachu karan ari nuqanchikpish tarapunchik pisimuqllatan tarapunchik pisi kallpatapash churanchik ichaqa Diospa munayninpiqa ashka munayraq mayninkutaqa productunchikkunapish tuqsimun claro wayqiykuna panaykuna kanya huk milagro nisqa llank'ayninchikpipash imarayku mayninkutaqa mana rikuqpuni chaqranchik wayqiy Valentin Campo llaqtakunapiqa imamanta dependenchik nuqanchik paramanta chimantari chimantapish wanuchamanta intimanta personayki ninkichu muy bien kunan Señor mañarukusqa pararamushun nishpachu mana siempre necesitanchikpunayki huk milagrota Dios nishmayki parachimunanta necesitanchikpunayki ruphay chayamunanta necesitanchikpunayki wayqiykuna panaykuna
ari que parapesh mana no canich monas canich entonces chireko na panaykuna ari persona wayqi Valentín yank en quitar puin que chora shawak que 5 panes o ishkichayo tapshanallam pero mana lipinta punich akas persona que mona llaqti que punich alienta mi hip ramsha ari claro pero mañana kota kare que alguien para piscancha kare que monna mi khona pisloxeamo monna sarapish monna abas pues papa pish ima pish alguien wata konan unas cosas cancha pero hay panay mana siya no kalyan shpakshi gana hay poncho con ematar arkango hay Valentín aparanku taytanchis man aparkanko milagro karan ashkaruna kunap entonces hay panay no cosikona emareko chu mañana kota Dios ninch bendice mañana ashkan mañana me huininch to kunje pas mana no kanch bendalanch paskan asham no felicitane waking way pananch kona jornada espiritual kahta ema monait aparimon atstango magen no que papata apamshan no kwai kroksonch que sarata no apamshan moteroksonch nishpa mana mahalla kunjo kinacho mana choyri kurs kahtem sa parikamulan ko Joaquín hermanos kuna munachat abogam yung kalaro pe mas ta protagonista ema moite chango padre kurs mams chandra chance ya rik chance pon siempre pai kuna ning kita apamshay kunaspa entonces tukuy son con pai kuna apagamon y puch taraj chena neskan sinapas taitanches bendecipon que mi hijo kuna bebs ema bebs hinakatang riki way na panay ko na ari nisyan shimneki no kanch agradecnan que pachamamatam sobre todo ay ko na panay ko na ki mihui ko askan shimanta imarey ko chos no kanches ka ki kausayan shpeka ay panay mayan ko ta kamana kina milagro tana ponich khawarinch khawaris ka manan ki ay Valentín kuna ponjo ko na remakam siya fenomeno del niño nas kamana siyang shitmanacho ari manche fenómeno del niño nuestro mana para nam persona para monrek che manacho para kakali malyakta larkunap muy bien oye cuando panay con muchas veces jabares kanji manjena kasap shimayen kota mana kasaram bomun naita mihi con wiñam shan kasara ponja kohatun yaki o mañana kota mana para chamun chaka Joaquín chakra kuna riguan ganjepe uno patap makanagam yang luna masin shiknak y mi manera que Valentín pasa y mañana kota kan kena kan pulyakta pa kamana pishkancho riego checa Dios manta mañana rikshpelya kausanch en realidad kilyan kasanch manata kausanch entonces chireiko oye kuna panay kuna ki importante no kanchpaq mana tar purishpap o tar puit khayrishpap Dios nishmanta mañana kunanchis alguien cosa chacan che pues hay pane gracias te cornan shina alguien kan cosa che pues hay pane nisqay kuna pues mana qalyan shpaq shu asham atsqan shmahina rona masin shma comparten an shpaq hay pane gasa hina kastan ari que Valentín imachatancho persona que pishmat pa ma llapampe kona rikshan sinapas siempre importante pone que kaman taitanches man haywari mañakuy o yanapakuy mana sapa challenges chure que nesumam striko programa guna tratam charan sinaps sapa challenges I was no kans creo que suma no challenges pakal balance imaps ruruma o imaps chamo makinjes manchina tena I was mana no kans mona suman cristiano causa aplicación pas taitan suma siempre imataps Haywarinans primer trick taitanjes man encuentro con la padres encuentro caspapas capillanya kashamam imina chepas chico namam srik haywarison capilla tanya ruashango man chipsquai kurs papaya aparongo man way yankas kunamani ajá chena pone porque ya na pakunans o kalpan swam srik kalpan pislabas kalpans o pislatabas ya chans y ya kanjas imadabs importancia qawariches Rikushanges marik hakainera monai templos kunams kunan rikushanges plaza distrito kuna provincia kuna pekuskulaktan babs mun naika kushan templo kunak y pikonat chetroaranko no kan sena rona kunal ta khrawaranko kai pisikal pata pai kunaps churayonko y taitans khawar kinam rakta churaywan semanda rikushanges kunan monai hatun dar anchana punai wa kuna panai kuna entonces hokni biqa y que no cans imacha kashan no cans pak anchta no cans churainanjes Dios pañaba pa kaiman killan kashan nas kharis konams disipulungo nasha iskichare wale con kashan pisqa
andale con gashan nashan. Entonces, chaylamanta khabar señor ninches gracias ta conta tanjes manginaspa. Chaylamanta ashka manakrek ay parin. Entonces, voy con panay con anchina ponen que gashan Dios ninches inyespaka imaps artikulam punya. Muy bien, con panay con manakay poncho, señor Jesús Nerakanyo. Kiche gata chu apa minga naspacho. Asham son con chita pone khabarin que vaya que valente. William sakich con an tiempo pe kashan que competencia nas un pascham imape que mucho churei con ya sea matrimonio o bautizo corte de pelo naspa waking way panes na costumbrango que naspa hoch padre no karek choran kolqeh man tok shara ashkata kolqa tarek hoch padre no atsqan choran tok songo na hoch padre no karek ne ki chele chukama naspa. Entonces, cuando panay kuna en realidad no con tiempo que matrimonio sa kuna pepa con kilos no aquí en Guayaquil no bastante casara con algo en las panangaco. Ay no alguien pone que dar ahorita monasa no es pa mañana que padre no le valente na con sai kan ngat chora sos ya a 2000 ningcha che man sa padre chora pon 3000 ma o 500 chora rapon 2000 en rep que da gente no mañana que para mañana que se dispone ro no ya no panay con Ari, Dios tin son conchite cham y mata tak no Dios nos ay que se tama pischalama manama alincho ashkashata jura min spacho eman so ay pane asham pse chora mu iskan kona pne no ka atskan shme ka yana pakunan chora kunan she manare li pinta ponacho manya kunan she que manya ko ka konjo dom hena pasto ko so mare que li plianda nya manya ko so man je kare ko ay kona pane kona chire ko no kan she kunan she que imatai ka tai kona pane kona Dios nis yachang imatas no kan choret ateso man jem y me cae pat choret atesom. Entonces, lo más importante, queridos hermanos, que por inchespe que milagros se dan paja manan 100% ya panta Dios ni choran asham no can choran kan atskan 10%, 20%, el resto se encarga el Señor que confiere. Entonces, sobre todo padrinos kan gona kashen ama para malega jisho aliento no queda na cree que mata pshorashe hazlo con fe, con amor sobre todo ya. Muy bien, en la catanga digo ya con la que piña que programa radio que te con remeña no kai ko dice pechan tecton chore gamsa con la que para mandar parte culminante como inda chera pshegom.
Kuna panay kun que programa radial katikste kuna rimeño wasikima ilikiman che kamuchang mes de agosto en Sabiñan que panay hermanos de la decanatura calca y minalam preparativo kashan para malle que cheque chama en masi con hay que ashkat ceros taps para mongo montón alguien que cargo casco con cargo was con apagamjanko makunat arts takunat a ver, bueno, che mando me saman carjango pascho en la machas jalene por shanko panay siempre ante todo respeto a la casa de Dios, respeto a nuestra fe, respeto a nuestra cultura. Chireiko panay personagi piche que pide por gringi, cheta panay macharos pam komontak amikshor pitaps maitapas mesapaps puñisha onon hichachigamengue agua pintetan y panechik no torengcherna siempre ubícate donde estás parado pipagmetos shenki ima iniwame ichay anqalacho chaqueta kuchenki cuerpasha mona chantositza ahí tienes discoteca rica arriba mai papshege libre personaje pero mai paja que inindis personaje ranking machere ikulia tosure ikulia che kawai panai creo que vale la pena replantear mai ningota kawai panai inindis tech personaje che no toreng che china chaki inih katlikon nishpap en gachuanjis kinamilima kauseinin gon nishpawai panai. Entonces, pipis maipes, fiesta que traemos chakai coseco, maiki panay hamori que manan cólera, haywachunigi. Chereco, ericona panaycona que manay puncho, pero yo creo que animales papuni cheika, mishaikuña, wasikima, ayukima, en la catana de Valentín, y machatama me resoma que manay puncho, pi, remarem charanchis, Jesús a puncho kuna, ruarkan milagrota. Ishki chalo y piscat antawa liping 5,000 waranka runakuna para que vaya Valentín. Chichama no man padre gusta anki Jesús taitan neskan apostol kuna paikuna yakis kasharango de que mina no kanja siempre yakis kans hay veces falta siempre predicana hay veces no camanta no pero padre kuna baja Rona kuna hay veces man ya chango Dios manta achan yakis kakans no kans achan kikilian khpai kuna kasharango yar kai manda nyata yar karun kan kay Rona kuna tamana cho manda pulyohnya na Spanish na que practicam Kamachi pulyan wasing como repchung con wasing como repchung ko practicam chung ahdan ning asham ses taitans hoch munai chatabon rema no gamji gustaro ambon kuna punjai wa kuna banai kuna man nang repunguman cho kan kuna mi huchis na Spaning. Entonces, anchi rimay chapon en gustasyon imagen porque imana wa kuna panay kuna na shancho no kan mi huchisag no kan Dios rekane milagro tan ruane y ashwan pas nitahme wa kuna panay kuna ya no kaya mi huchisag nas pach ahandachnen ashwan pas kan kuna mi huchis nas chi mi wa kuna panay kuna rikukun ashka parte pe evangelio pe kahlatah kah manach hijo pródigo tan ñawinjan sibe pas Dios taitanjas siempre hojo rik kay sirvientin kunata rike wahachimulant rik sirvientin kunata
apamuis anillunkunata p'achakunata churaychis nas hukniypiqa chay Dios man representakun chay naqarik papanqa y serventinkunantin kushkamanta actuanku chaymantapas hukkunapipas kikillantapuni Dios taytanchasqa apostolninkunawan llank'ashlantaqrik hasta no sé sacramento kunapaqpas por ejemplo bautizamunkichas nispaninrik bautizamunkichas nis entonces waykunapanik imatataq kay significa nuqanchaspaq kay pachapi nuqanchis manaya sapachallanchu taytanchis purirun allin tukuy atiñiyuq imaña kashanchaypas nuqanchishwanpuni siempre kashan chirayku nuqanchasqa respetupas kan kay autoridad iglesianspepas imapas catequistaña kaqtinpas padrinchis kaqtinpas hermanakunan kaqtinpas Dios manta paykuna hamshanku paykuna kachasqa kashanku hukniypiqa enviasqa kashanku kamachisqa phaway qankuna mihuchimuychis nispa entonces chirayku waykuna panaykuna huk respeto kallantaq chaymantapas kallantaq nuqanchis kay pachapi llapan catequistakuna llapan Dios riqsiqkuna iñiqkuna nuqanchis kashllanchitaq chay discipulukuna hina mihuchinanchispaq kay pachapi mihuchinanchispaq imita chay mihuchinaskaman qallarsunmallarik Dios sementa compartispa runamasinchikunaman kaq mihunanchiktapas compartispa chaymantapas waqchakunaña kashanmanllapas huérfanoña viudaña kashanmanllapas haywarisuncha iñiq runa hinaqa compartisuncha wayqkuna panaykuna anchipia nuqanchis milagruta ruwashanchis maypachas huk mana riki mamitacha kanmanchu mana imampis kanmanchu huk p'unchaq kan aparuwaq huk t'antata huk milagro hina kashan huk milagro chiqay milagropuni kashan kan aparusqaykiraykulla huk p'unchaq chakranta yanaparamunki huk viudaqta chaypipas huk milagro hina paypaq kashan hukniypiqa wayqkuna panaykuna nuqanchis niymancha kanchis Dios taytanchispaq makinkuna makin hukniypiqa Dios taytanchis ari munakawashallanchikmi milagrutaqa ruwashallanmi pero ashwanpas nuqanchispaq chawapinchista kaqllataq kay kawsanchikpas milagropuni kashan aypas mana milagrota nuqanchis qawananchis huk magiata hinachu hay veces nuqanchis intendencia wawachanchis kasqansmanta pacha milagrotaqa aqna imapas riqrurumarik aqnata hinalla entonces ashwanpas milagroqa pasashan kay vida kawsanchikpas huk milagro hina kashan kawsayllanchikpampas chay waykuna panaykuna siempre nuqanchisqa Diospaq makinpuni kashanchis yanapashanchis Diospaq Dios ninchis nuqanchispaq chawapinta ruwashan entonces waykuna panaykuna anchillata nuqapas nimuni maypipas kaspapas nuqanchis compartitiachunchis imallanchis kanqa chaypas Dios ninchismi chay chawapinta nuqanchistapas bendiciwasunchis chaylata nuqapas nimuyman padre hinallataq ñacharik tiempopas ganamushawanchis. Muy bien, waykuna panaykuna arin sakina wayqi Valentín yaqasuna mayninkunaqa pelícunata qhawashpa milagrota rikunchis anshnama hina nuqanchis pachapi rikuyta munanchis qhawasharani la vida de San José de Cupertino nisqata hinashpa ki wayqinchis mañakushpa altuma uqarikurqa abehinaraq bolararqa entonces nuqanchis mañakuta yaqsuna hinata riki mañakushpapish altuman bolarita munanchis chaynakanmanchik ay milagro nisqanpash de todas maneras waykuna panaykuna milagro es que qawarisqanchikmena ki p'unchaw kasarimusqayki wayqi Valentín gracias al milagro mijuyninchik nisharaykushik akas personaykichu umalliq kanki atiñiq kanki para chamunanpaqpish mana chamunanpaqpash akas personaykichu kasatapish imatapish controlango yaqi panay siempre nuqanchis kamañitismanta mañarikushpallapuni kanchis entonces chirayku queridos hermanos kanya que yanapakuyninchis espiritualmente corporalmente ari nimusharanchayku yaqi Valentín es bueno no apoyar mayapachash cosechkan mayapachash ashka mijuychanchik kanchik atisqanchikmana yanaparikusumaya moterukusunchik waykurkusunchik nishpallapish aykin waypananchikuna kushtampuntinata por rinchik mana hintash qhawarimusunkiku mijurukuna nish munayta mashtaramunku mijunankutapish waykin waypananchikuna allin aychaqta apakamuran pakapakashallap mijuramuyta munashanku munashanku pero waykikuna panaykuna así compartimos corporalmente también hay formas pues de compartir espiritualmente no chita waykikuna panaykuna nuqanchis yachananchis waykin waypananchik allin capacidadña yuyayninchik manachik hatunchakunanchik ashawanpish runamasinchik yachananchik hinaqtanga wayqi Valentín ima kursukunan hamushanki killapaq may decanadokunata chinkarisunchik mayqin catequistakuna allintaña preparakamushanku Ari padre willarikuychangascha a ver
llapalla de canatura paruro. Ya, paruru pinkan aparicunca en que nesumampas curso de formación catequista con umacha llaqtap hakuch umacha llaqtat llega aparicuncan que hay sábado 8 de agosto 8 de la mañana manta domingo punchay kama aparimos un curso taque umacha llaqtap llega hakua kuna panay con colchamanta paruru mandap semana por rimshankis chakuits chamandaps y makuna llaqta con gakushams anchi kuna manta tereremos uns kahra tawakuna panay con wanukit manda manna llakam shankis a ver wanukit imanachtim chena kashanjes a veces chirieta monachans entonces wakuna panay con por resons hinakachtenka nukaps napaigos padre tukapi imagina hermana Rosa Patti akay napi markanip uyere maskan sakay pampalakt anjipia tas kalkalakta pipes munay tas sapad miércoles ning sapad domingo uyere mix nespanema jaka hermana Rosa Patti persona equipa hatungar napay kocho llapalay kichpones familia kichpach hinakachtenka ñawpajleman por resonches. Muy bien, hoy una panay con Chinagastenka, no canchi, Johaton, Cosquion Pune, Purishrench, Tashkrishenski, Piki, programa Redel, Katkistakona, Rimeini, no hay parte culminante, Nescamania, Chimanta, curso de formación amshirant, Paucar Tambo, Payre Valentín. Ari, Paucar Tambo, Chiman, Chincaya son Kai. Parroquia Chayabamba, Chipino, Kinchikuna Pananchikuna, Monnight Cat, Kistanchikuna, preparamos Nangonia Gan, Ari, Ayakuna Panaikona, Domingo, Doctor Micheiko. En diferentes horarios, generata miércoles tarde 7 de la noche en escata los sería Micheiko aquí en radio con Chapen aquí programa en ska lipin yakta con man ponen che ya no hay que son que come en chamaki ko pico noche como de costumbre domingo caterma en kichis miércoles aquí programa destinado a hermanos catequistas están con apishkal panchara en Chispa me mandan los sería Micheiko Centro Arquidiocesano Formación en la Fe Manuel Montero Valentín despide ka pungsin yatak orange lilaram shwanishnyam cheqa waqi kuna panaykuna chayabamba llaqta aparikunqa kursuqa 14 de agosto, viernes tarde en manta y 15 sábado punchay tarik hasta tarde kama soins negatan chiman por remsoins cheqa kuna panaykuna topakunan skamaña miércoles taña no qaykups kuteramsaqku miércoles taña kuteramsaqku waqi panay no com pesqui kamallampi may me para Bernardino Turpo Estrada waqi panay hinakaqtenqa no qabanqa oraka miércoles kamaña el Señor esté con ustedes con tu espíritu. La bendición es todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Muy buenos días.